आकाशवाणी इम्फाल नयनी देवी ने पाव पाजरी अहनबदा मरुओइबा पाव मणिपुर कोविड-19 की एक्टिव केस मसिंग हेनगलकपदगी अपुनबा मसिंग 34 यौरे मणिपुर ओइरगलिबा कोविड-19 की फिबम येंगलगा स्कूल काबा हौरोरबा क्लास 6 तगी 8 फावा मखाताबा हुकुम अमा थोक्ट्रिबा फावा राज्य सरकारना अमुक हना थिंजिनख्रे नोंचुब बेंगलदा मरी सुबा तांकाकी विधानसभा की भोट शांति ओइना थादनरी अमसुंग हयेंगदगी लेबाकी मफम पुनमक्ता टीका उत्सव पांगथोक्लगनी लेबाक असिदा कोविड-19 की लाइचत अमुक हना संदोरकलिबा सिगी येंगलागा जेक्सिनबा वाटपगी थोंग सिंगतोकबिनेबा हाइजरी तंगाई फदबा जेक्सल थौरांग सिंगाकना चटपगा लोइनाना चाहि 95 की मथक्ता लेबा मियोय खुदिमक सुखसोय सोयदना वैक्सीन कापथोकबियो युमदगी हेक चथोकपदा फेस मास्क सुपियो मी अमगा मरक्ता फुट 3 लापना लेबियो माइ मिट अमदि खुद सातोइना हमदोक्तुना तरुतनाना थंबियो हौजिक मपुंग ओइबा पाव मणिपुर कोविड-19 की एक्टिव केस मसिंग हेनगलकपदगी अपुनबा मसिंग 34 यौरे राज्य की कोविड-19 कमन कंट्रोल रूम ngarang numidang waram thopa cherol amada hai haukiba pung 13 da mioi 12 nongna positive oiba thingnaki hairiba matam asida mioi 9 naba phaduna discharge tawki machi tharaga hojik phawbada discharge tawkiba apunba masing 18 सुपना मापन सूरे नाबा फबगी चांग चादा 44.3 मनी हौजिक अपुनबा पॉजिटिव केस 19,935 सूरे इम्फाल एयरपोर्ट ngarang मपानदगी लाकपा मियोय 53 टेस्ट तौबदा मियोय अनि पॉजिटिव ओबे थेंगनखी हौजिक फावबदा राज्य असिदा अपुनबा मिसिंग 5,35,000 सुपना 94 कोविड-19 की टेस्ट तौख्रे मरक असिदा था सिगी 9 फावबदा बेनिफिशियरी 4,38,2 अहानबा डोज की कोविड-19 की टीका कापख्रे बेनिफिशियरी 93,463 ना अनि सुबा डोज की टीका कापख्रे राज्य असिदा हुजिक ओइरकलिबा कोविड-19 की फिबम असि येंगलगा स्कूल काबा हौरुरबा क्लास 6 तगी 8 फावा मखाताबा हुकुम अमा थोक्ट्रिबा फावा थिंजिनख्रे राज्य की एजुकेशन एस की डायरेक्टर एल नंदकुमार ने थोप चेरोल अमना हाई कोविड के सेकेंड वेव की फिबम येंगलगा महैरोय सिंगदा थोकनिंगदा थौदोक थोक्तनबा थौरांग असि पाइकलकपनी अदुमोइनम क्लास 9 दगी 12 फावगी फिजिकल क्लास सिंगदी सरकार न थोपै एसओपी ngakna चथगनी चेरोल अदुना हाई क्लास 5 अमसुंग मजिगी मखा की क्लास सिंग हाना थोकिबो हुकुंगी मतुंग इना ऑनलाइन ओइना चथखिगनी मेघालय नgarang नुंगमा खक्तदा मियोयनि फुमाथोय कोविड-19 ना नाबा थेंगनारे मछि थारगा राज्य सिदा हुजिक एक्टिव केस मसिंग 438 छुरे मियोय 3 ना लाइचत असिदगी नाबा फाख्रे नाबा फाकिबा पुनबम सिंग 13,935 छुरे नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइकिबा मियोय सिंग अदुगी मरक्ता 53 ना ईस्ट खासी हिल्स तगिनी अहुमना वेस्ट गारो हिल्स तगिनी अदुगा रिभोय वेस्ट जेंटिया हिल्स अमसुंग ईस्ट जेंटिया हिल्स तगी मियोय अनि कोविड पॉजिटिव ओइखी राज्य असिगे ओइना हेल्थ केयर वर्कर 19,250 अहानबा डोज की कोविड टीका थादोखरे मरक असिदा कोविड-19 की एक्टिव केस मसिंग हेनगलकलिबा सिगी येंगलगा नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी नेहू शिलोंगी कैंपस मनुंगदा कोविड-19 की स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटोकॉल मखाताना चटननबा यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी ने हुकुम अमा थोखरे कनागुमा मियोय अमना यूनिवर्सिटी असिगी कैंपस दा चंगलकपा मतमदा फेस मास्क अमदी सोशल डिस्टेंसिंग ngakna चटननबा अथिंगबा थंखरे ताबिरिबा पावसी काजबानी इम्फालदगिनी नोंचुब बेंगलदा मरी सुबा तांका की विधानसभा की भोट शांति ओइना थादनारी तांका असिगी ओइना अयुक पुंग 3 तगी भोट थादनबा अहुगिबा दु नुंथिल पुंग 3 मखाइदा लोइसिनगनी मिखला से शांति ओइना अमसुंग निंगतमना पांगथोकपा यानबगी दमक पोलिंग स्टेशन पुंबदा वीवीपैट मशीन सिजिनरी तांका असिगी ओइना जिला 5 कुछ बिहार अलीपुरद्वार साउथ 24 परगनास हुगली अमसुंग हौरा की विधानसभा केंद्र 94 मिखल पांगथोकली मिखल असिदा भोटर कोटी 1,05,000 रोमना मिरेप 3,362 की राजनीति की मराइबक लेपकनी
Tangkak asida BJP amasung All India Trinamool Congress na seat nipu marimakta makhoi gi mirep sing thadokli CPIM na mirep kunithoi BSP na 12 Congress na 8 amasung Independent mirep 182 yauri Pradhanmantri Narendra Modi na voter singna masing yamna thoroktuna vote thadabinaba appeal tawri amaromda manga suba tangkak ki vote khombagi thabak kan khalakli tangkak asida Vidhan Sabha Kendra nipu manga gi vote thaji tara tareta thadanagani numit asimakta da Andhra Pradesh ki Lok Sabha seat ani amasung Rajasthan ki Rajya Vidhan Sabha gi seat ahum Karnataka ki ani amasung Gujarat Jharkhand Madhya Pradesh Maharashtra Mizoram Nagaland Orissa Telangana amasung Uttarakhand gi seat amamang marak ki mikhal gi vote su thadanagani Laibak asida COVID-19 ki case hengalakliba si thengnanabagi damak hayengdagi laibaki mapam punamakta tika utsav pangthoklagani hokhiba sawal senumita pangthokhiba Mukhyamantri singi mipamda Pradhanmantri Narendra Modi na Rajya amasung Union Territory singi mipamda tika thabagi thorum asi pangthoknaba appeal tawkhi Sarkarna hairi laibak asigi oina hujik phawbada beneficiary koti 8,59,000 tika kapkhre laibaki oina covid tika thabagi khungjangi ngarang numit marphu marini suba phawbada miwai la 53 hena tika thakre madugi manungda ahanba dose gi oina healthcare worker lak marphudra tika thakre aduga ani suba dose da miwai lak 59 tika kapthokhi Mantri Kangbu Singi Awang Bathaki Mipamda Kendagi Haksel Mantri Dr. Harshvardhan na Laibak asida COVID-19 ki case hengalakliba asida nungnang ba phungdokhi mahakna hai miyamna COVID-19 appropriate behavior ngakna tattabadagi masing khanghen hengalakpani Mantri na hai anoba ke sing hengalakliba silaksinaba lokhatpa yaba section thorang lokhalagani Mahangna hai COVID-19 layeng naba laibak asida COVID dedicated hospital lising ani sum number phumari leiri masida phamung lak mari lising humphuni pan lei mahangna hai masigi mathakta dedicated COVID health center lising mari amasu thamle Maharashtra Chhattisgarh Uttar Pradesh Delhi Karnataka Kerala Madhya Pradesh Tamil Nadu Gujarat amasung Rajasthan da numit khudingi oina COVID-19 na nabagi masing hengalakli hairiba rajya sing asigi nauna COVID-19 na nakiba punmam sing chada marphum do yaure haukiba pungkun mari asida laibak asigi oina mioi lak ama lising kunthama thoi chamapan marphudrani pan COVID na naba thengnare hairiba matam asida mioi chatet marphu laichat asida laikhidre Delhi da haukiba pungkun mari da nauna mioi lising ni pancangma kunma thoi COVID na naba thengnare mioi lising mangai hena naba phakre aduga laichat asida mioi kunthama pan sikhre Laibak asida COVID ki case hengalakliba si yenglaga hengdagi hauraga numit marini chupna April 13 phawba tika utsav vaccination festival laibak sinba thungbada pangthoklagani haukhiba sawal senumita rajya ki Mukhyamantri singa pangthokiba miphamda Union Territory amasung rajya singna hayengdagi hauraga laibak bokpon numit phawba vaccination festival pakthongdaba Pradhanmantri na appeal tawkhibani Laibak asida lairiba mipung khudimak tika thadoknaba pandamda festival asi pangthokpani Pradhanmantri na hai April 13 asi Jyotiba Phule gi mapok numini aduga April 13 na Baba Saheb Ambedkar gi mapok numini Sri Modi na chahi ni phumanga gi mathakta laiba mipung khudimak thoraktuna festival manungda tika kapthokpinaba appeal tawri Rajya singna tika thabagi chang chada chama yauhanabasu mahakna appeal tawki Indian Premier League Cricket ngarang degi haukre ngarang Chennai gi MA Chidambaram Stadium da sanakhiba ahanba match da Royal Challengers Bangalore na Mumbai Indians pu wicket anida thoiki hana batting tawkhiba Mumbai Indians na apiba over da wicket mapan turaga ran chama yangkhai mapan lauki madugi paukhum da Royal Challengers Bangalore na apiba over da wicket nipan turaga ran chama humpu lauki Loisilakpata COVID-19 dagi ngakthoknaba face mask upa futaruk lapna na laiba khujama di mai mitaru tanan thamba ba achamba thong ohum singang achatpinaba amuk hana ningsingjari aroiba da maruiba pau amu Manipur da COVID-19 gi active case masing hengalakpadagi apunba masing marphudama thoi yaure Manipur da oirakliba COVID-19 gi phibam yenglaga school kaba horuraba class 6 tagi 8 phawba makhata ba hukum ama thoktriba phawba rajya sarkarna amuk ana thingjin khre
नोंचुब बेंगोलदा मरी सुबा तांकाकी विधान सभा की भोट शांति ओइना थादनरी अमसुंग हयेंगदगी लेबाकी मफम पुनमक्ता टीका उत्सव पांगथोकलगनी पाउ लुइजरे।